tũgĩka Nairobi tũgĩetha nguo tũgĩthiĩ and we started on a very high note tondũ nguo citũ twacihora bishop kũcio ri wow na mũthenya ũmwe ciarĩ cia mũtush koguo ĩyo nĩ yatũheire motisha ya kwendelea na gukorwo tukienda gwika more of that. Na how comes rĩu woka wambĩrĩirie na nguo na all of a sudden shift to a very different career field? To a very different field. Growing up nderithe gũtuĩka interior designer na weta interior designer nĩguo maũndũ macio ma nguo bado interior designer ya nyũmba koguo ndarĩkia cukuru at some point ngĩkorwo involved na maũndũ twina kwa tukihura stroll uria muthiaga mukanja in mind uramenya ni urenda kwambia biashara no nduri uramenya ni riko koguo kirarata kuri when tuthie turia what people are doing out there na tugithie tukiingira nduke ĩmwe yari ya muhindi nendagia tairo and that is where I got the motivation from, and that is when I decided go set on tiles. Githige research for about milioni dauga and then kuma how to get the real thing. Okay. Ukiambia uhoro wigie tiles nake. Ni ndiramenya gukorwo we mutumia thiini wa biashara ukanagio na ni mariko mamwe uri mari ucemanitie namo? Maria jamanitie namo andu aingi bado in the society matire mara uphold women in business on a high scale na bado they take us matoyaga ta the weak gender na they don't believe in us tondu rimwe ni wigwa mundu ni ukoragwo haha no nyone mwene like definitely in mind mareciria mwene maybe ni muthuri tondu matirakuona ta we serious uguo mundu mukurakuru kana mundu mukurakuru tondu marona na makarigo and most of the people who are my age like tuge matikoragwo me okay yet okay they are there but they are not into construction do nie gukorwo they in construction somehow ni ukona mundu ni arakorwo na a lot of questions yeah they don't take you seriously na miaka gukorwo riu we mundu munini ndwe miaka wa ngwetera ti mingi iyo nayo miaka gukorwo ni ura convince customer na kini issue ndikuga ati ina challenges as much tondu ni kindu ndi passionate about it ni kindu ndi nawe ni kindu nyendete gwika na ati kindu ndambiriria tha ici ni kindu ndambiriria hindi ria ndari munini hanini tondu ndi primary ndi high school rimwe my mom ni ajiraga thie wira we agatigwo muci makirima koguo nona ndambiririe ku interact na andu tene kumenya maundu ma marketing and sales koguo ndigiuga ati hena challenge ku convince andu tondu ni undu nyendete na ni undu ndina ka experience koguo miaka ndiri handu irokania ndiri handu irakuhinga miaka ndiri handu haya mathina ma ni ta mariko waku urenda a lot of capital no nginya ukorwo wina mbeca nyingi cia kwambiriria wira nigetha ukorwo wina ina position ya kila kindu kiria customer arahitaji ri wina kio na yothe hata iro iria winayo showroom ri ukorwo at least wina stock yayo na niona wina mithemba mingi koguo having a stock to nyonaga tuke display wina display ya tairo nyingi na koguo iramaanisha no nginya ukorwo na stock ya tairo icio ciothe nigetha uhote ndwagite nyingi customer tondu akwaga stock koguo iyo ni one of the challenges limited capital tondu nona bado kirio munini ati ndonambia we mukuru well established koguo ni go struggle nigetha ukinye hari ore and then another challenge ni the fact that in the market tuna a lot of competition toni tu diredia tairo hena andu aingi maredia tairo hena hindi hena mushaina other people of my caliber na as most people in the market most people in the society moyaga andu ta ahindi andu ta ashaina mena makona aria matari aitu aria matari aitu makomena an upper advantage todo in their mind makao makiuga uria no nginya korwe na raithi tondu ti wa guku yani definitely ni mundu ina duka nene fio ni mundu ina a lot of stock koguo ri bado ina iyo convenience ya stock na prices most of them they are wholesalers they are not retailers like us koguo ni another big challenge
na the other big challenge is the fact that no ginya to file returns which is okay, but I feel like tufatie okay mundu we munini re utari ura ugikoria ri magakuheaga chance kanini, at least magakuhe 2 years allowance nigetha at least ugikoria ugakinya handu hana nigetha ukaja file returns ningi nduga chance then biashara and then uhige and they will lose on their side too and on my side too. Kogo ga feel like they should give us a small allowance ta miaka ta iri uguo mundu ugikuria after how ukaja file magoti miguru bende marakuhutia directly ukaigwa he reke tuge ni marahutia directly ukaigwa how ni wahutio fio yes tondu ufatie kuriha ta 16% ya dedi ari the turnover area dedi ya gari ha 16% ya igoti na 16% ni besha nyingi muno 16% yeah 16% ukirigithania na sales iria thondekaga yeah girigithania na sales iria thondeka ri ukarora majority of the profits rate ni corona hena imwe cirathi mwena ucio na uga feel cigioka mwena uyu ungi wa gukuria biashara ri at least no cigutware handu ukahota kuriha taxes nyingi the next few years niguo haya asante tatutari turi atiriri mundu gwitwo Ajeri ni wagwitwo ariti andu makona na ndimionete kinya na gukunja ukona ithu kuhimbiria indo citu ona ithu enyewe indo cia kinya jua kali industry harako hari hinya muno no ukona icio irarehwo ni muhindi utoguga kana mu China even in our manpower ringi ngikoni ta waki wa mabarabara twina mbeu njithi nyingi tari mawira no ni turona ari raithi kugira andu kuma na nja tuonete Chinese magitwakira mabara no ukona ithu enyewe ri tutirakana I think neta mentality na bado gukoro andu acio marauma na nja wa bururi heno ria maroyo moka bururi-ini witu maroyo at an upper hand na most of us to passive gatadu mena experience wa iguru nikio koraga rimwe mena advantage na mundu wothe urauma na nja goka Kenya ri definitely ni mundu ina besha koguo ni mundu uroka agikora roka kwambia biashara ri daroka kwambia kindu uguo aroka kwambia kindu massive na most of the people ma preferaga guthi handu maroka nene na like bena mentality yo mundu ina duka nene na a lot of things ido hiyo ni mentality ya kuna I would encourage tutige kuona maundu na muonere ucio at least maga koragwo mena maga to have space ona ithui magathikiriria uria turenda what we are offering getha magatia go focus na andu aria maumite na nja wa bururi and also I feel like andu acio ri andu aria maumite na nja wa bururi ri gufatie gukorwo na regulations oko mundu ni arabia biashara dago akiambia biashara yake ri dago yani aim yake ndigakorwo ni kuhura andu aria aim yake korwo ni oka sisi wote tuko the same price ukona control ukona control tondu andu acio rimwe ni wholesalers koguo ni na eta wholesaler ri ni arakinyira ginya the final na kinyira the final consumer ri iramaanisha ithuĩ tufatie ta retail ukinyira the final consumer ri tutiri na kinyira koguo ri o magakorwo mena advantage ya ni marona mena dealers koguo bado ni maroerwo ni dealers and then ni maroerwo ni the final consumer koguo ni ta marketing ta gachain kau gathiaga atia kuma wholesaler ikoragwo i wholesaler and then igafatie ithie kwi retailer and then now the real consumer you wakora oyo wholesaler dealer kagira ha dealer ni part of the retailer tondu indo ciaku cia kuma kwi wholesaler okay koguo hau hari dealer na broker na broker retailer na consumer na hena mwe bado marebi na retailer broker ari kuothe ari akweri haya asante sana tuthiete wega muno igukorwo we a lady thini wa sector teno ni tene ni cioikaine ni sector dominated by men athuri ni otui transportation na tuonete atumia makihimbiria gukorwo we wa muhiriga wa tumeho nikoroka ni ana moritu meho tondu andu hena andu matiri mara change the mindset ire yari hoga tene
and but kuri na andu marakuoya very positively, andu maraku encourage, ukona mundu we very supportive, uyu ni mundu uragutumira client. So as much as bado kuna challenges, there is also an advantage because either way andu ni marenda correlate na a lady because ni mara feel deep down you're understand maundu ma interior designer wega gukira muhirigo uyu ungi. Koguo at least magyo go consult re ni manamenya we in better position tondu na ige ukora ni marakuria urona njikire iriku ni iriku njega. I believe macio ti questions magioria the other gender unless ni mundu very ni interior designer. Okay. Wauga uhoro wigi tiles wambiririe last year. Wambiririe ati kinyete urutaga ku na ni awendagiria. Tairo shitu hena kabuni ni supplier ga itagwo Kentile. Okay, dena nyendagi tairo kogo nyendagia tairo cia mithemba mingi. Okay. Kogo dena different companies ni supply. Ni koraga amwe mena hena tairo cia othaka na mwe na hau bado hena tairo very common. Kogo uthia kwa iria thaka in this company and then together at least ugakoro is very unique in the market, and that is what has been keeping me. I can say ugiuka showroom itore you'll see the uniqueness. Twina twindo twega uthia ukaroma kiria kiega haha thiage koguo na customer agiuka showroom itore it's very easy for them because at least matirona indo iria common iria monaga na kuja. Oh yes. Yeah, indo iria twina shoni they are very unique and adoni marashi wega adore into kaigwa muda you have a beautiful showroom. Mudu agakorwo ukona mudu ni akena. Wow. Na riu ugorutaga kuma kambuni ni citiganite na thoko yaku ugatwara kuria ari ungiuga aguri yaku muno. Aguri yakwa mostly makao me the final consumer. Ni andu maraka nyumba ciao, ni andu mena projects, wakora mudu na commercial project kana ina project residential. Yacio ni odiraga nao muno because I can say I'm much of a retailer kana dealer. TD dire wholesaler. Kwa kunaona my final the next step ni consumer. Ura Okay. Na tiles ici ri cithondekagwo na ki tondu ninyona nita kuri na tofauti. Ni hako na make difference ya tiles. Ni hako na ta ceramics, ni hako na porcelain, ni hako na chikoshi mithemba mingi. Ciothe cithondekagwo na muthanga na kina cement, and then there is the design ni paint colors icio and kira gituma chikoshi different is the fact that the processing part of it. Ukora imwe ni shiratumira a lot ta porcelain re cithondekagwo na under a lot of heat like over 1000 degrees Celsius. No ceramics course kinyite how, so that is the only major difference. And also the thickness. Tairo shikona thickness different and mwishko she very thick, mwishko she very thick. Ukurarigana na traffic na hari urenda umikire. Riu kurigana muthondekere ukarehe tofauti thini wa reke tuge irio rehaga tofauti thini wa thogora tondu ndirona mundu urathondeka porcelain re definitely ni ahuthirite mbeca nyingi in the process. Koguo no nginya porcelain ikorwo a little bit higher of which tiles cia porcelain re bado Kenya tutira manage to produce. So most of the porcelain tiles she imported. Iria Kenya tuhotete guthondeka ni ceramics. Okay. Twina mundu gwitwa Patricia Jerry wa kuma Miss Pat Tiles. Tuthiete na mbere na ndereti tutabarira ya Igaguriro ikereka ria muthia ni wika consultancy tondu ndiageria ku imagine mundu urakari nyumba na ndari na know how. Ringi ni wonaga tiles ukarigwo tile iria cie kitchen ciathia atia kioro ndio kana wonaga ringi confusion te wacera kundu tofauti kana mikawa-ini hathiaga atia hau. Even tuheanaga free consultation client agioka na tukageria uria tungihota tumo educate tondu it's not about kuga direde no tondu no specific kioro wona koguo ri ni tumatwaraga through ga process ga kuma educate na tukamera
tukamonia ici cikoragwo njega haha ũguo tondu tairo na tutiendagia tairo ati ni tondu wa kwendia tu gikeno gitu gikoragwo gi customer satisfaction yani ona thia ciikira ri ni kindu ararora agakena ndararakara tondu rimwe no ikire tairo na okira rucini cigakaragia ni tondu uria cihana waciona riu ri to make sure ni twa educate tukamatwa through tukamonia ongikire no tatu tuge wikire tairo cietagwo marble icio bright uguo kamera ni njega ci createaga a welcoming environment kindu ici cihanaga cikorwo ci lucrative wacikira uguo ici ni njega na kioro ici ni njega na wall ya riko ici ni njega na wall ya kioro na ici ciikiro ndungiciikira riko no nginyo kamatwara through hau tondu rimwe matiko me well informed na ni thia kinya na ni kuri gaka kahenagia ka glossy ka glossy tairo cikoragwo ci different no nginya customer agienda glossy no nginya ukamwira the advantages na the disadvantages no kamuhe option in case agiona iyo ti njega tare ni gukona matte finish hena tairo cia matte finish hena rustic hena matte finish na hena gloss gloss ni ria shainaga matte ni between iyo shainaga ni ria rough na riu ni gukona icio rough riu no nginya kamwira okoro renda tairo ici cia gloss disadvantages ni tacio ici rimwe ni igwithagia andu cigitikirwo ni mai na as much as outcome yacio ikoragwo ithakari na ikoragwo ikindu lucrative kindu very modern no nginya ka understand ati okon icio ni cioda no nginya avoid indo ta mai ciana guthakira kou tondu no magwe koguo ri tumuheaga tukamueducate uguo na tukamuhe option just in case agiona ici ti njega koguo no ikire icio ta matte finish na angikwa ni mundu mukuru ri ikire icio rustic tondu ningi tutingenda kwenderia mundu tairo tuigwe ni aragwire muigana ni wona gitero kimwe kinene tungi tunini we tuthaka ona kuri ona manene mathaka sizes na cithiaga atia sizes ko ci different ni gukona turia tunini ni turia twatumikaga kuma hau uguo gatene icio ni ciko cia 1 foot by 1 foot and as technology rathi ki develop agari taici marathi makiproducaga size nini hena 40 by 40 hena 60 by 60 45 by 45 tayari cirathi kinene hagia cirathi kinene hagia riu ri what happens ni mundu ici kaka kanini kare kari hotenere gathite keherete market tondu hena icio nene ciroka na ndia more modern na outcome yacio ri ni kindu urona at least nyumba ino ri ti old fashion koguo tairo cikoragwo cina different sizes na mundu acaguraga kuringana na muhuko wake tondu as sizes increases the value for that style no ku increase ciako ci more expensive than ici nini niguo na niki gitumaga tairo imwe ikue niki kingituma ringi ukiheana advice hari andu aria magura tairo ringi mundu toy ugakora kuri tiles irakwa igatuka tiles reke tuge ni kindu delicate tondu githondeketwo na muthanga na akina Clayswell na kindu githondeketwo na muthanga ri ni ta nyungu ni riumba ni riumba riu nona riumba ri any slight kindu kiramehutia hena high possibility ya gufujika na nikio sifujika tondu cithondeketwo na riumba na clay so it's something very delicate no cingejia gufujika ciikiritwo thiri how thini ukoragwo with the tile substrate iria tumikite guciikira koguo ni ukoraga makimix cement muthanga na mai matiekirire in the right ratios koguo mawikira in the right ratios ri koguo tairo cikajia ciekirwo ri after some time ri cikajia ku detach nikio rimwe wigwa nduka igwa ni ta karegega koguo ri how thina majorly ni the tile substrate tairo yenyewe koguo ndu ni kuri githomo mabati ukona kio riria maragura tiles kwina kio but how muno hadipendaga na foodi tondu foodi uri uragwikirira ri no nginya korwe very effective haya marangi namo turio tairo-ini rangi ni wonaga naguo marangi ni tofauti na ni ndagikena kuigua ni ukiri thiini wa interior marangi naguo mucagurire hokaga
njaga atia ndigagicagure red kana green riria ndi sitting room goga kihana ta ndi thiini wa greenhouse reke tuge hauri most of the andu makome different na kila mundu ena taste and preference yake tariu nie ri nyendete tairo cia white heno gyo gukora edete tairo cia green so people are different and kindo kia mbere kiria turagia mundu agicagura ri tumuragia what is your theme color tondu nona ugiaka nyumba ri ni kuona theme color ugiaka uga ni decor the majority of the things ni grey ite furniture deco cabinets idota icio kogo ri agikorwo nyumba yake arende ikorwo e grey ri tutingimo advice down tukumwira at least adikana tume nyumba yore nigetha ona ciekirwo ri ciga coordinate na indo iria ingi ciothe cie nyumba ndugekire ningi cia green na kila kindu gikuni kia grey unaona koguo turagia customer what is their theme color but ni ukona tairo na icio they can work with anything despite ni ukona mundu ni araha kuge cream kwa wall na hena tairo neutral mostly white ikoragwo neutral iyo gutire kindu itangithie nakio so na ria ngacenjia rangi wa ruthingo bado igatwarana na tiles no igatwarana na tiles and then white ikoragwo imekaga a bold statement of elegance class kogo no gicenjia ri bado gore na gikini kiega no watwira wi haria mwena wa Kamakis na andu aria maragura ni ucemanagia na clients aku mari kundu kuraihu ni tucemanagia nao ni ukoraga hena andu maumite na kunyere Kirinyaga mareka hunting ya tiles and how you end up ukoro wina client maumite kuraihu ona na guko go busia na kugo nako to deliver gitumi I believe gitumi gia customer go ya mundu ri ni kuora mukenia kugo no koroni ya line ka cost ya kudutana ku Kakame onyire no ginya akoro it's worth it ni ona kiria arendaga haya asante sana thengio muno uhoro wigie transportation haria cio mari kuraihu transportation haria cio mari kuraihu ri for large quantities hena dukoraga mena kukuraihu maraka indo ta apartments kana nyumba nene kana mena project ya nyumba nyingi ta development ogwo koguo koraga mundu ucio ri it's better agikorwo ena you are in a position ya ku deliver koguo hena andu tutwaragira na trailer amwe tukamatwarira na maro icio nicio tuhota ku offer free transport na no agikorwo mundu arenda tunini ri tumuga transport na andu aria twi mother wira wa transport logistics ana wena role model industry ya construction na work na real estate like juge my role model is my mom gitumikia juge ogwo ni todo I've seen her through business and hindiria ndakuraga ri ni ndenda gukorwo take koguo ni admire uria aramanage wira wake and then ona kiria kiangenagia muno ri ni the fact that auma mucii rucini and then agacoka hwaini agakwantucite wira wothe koguo ni ndenda gukorwo take yani ndauma rucini ngacoka hwaini ngakora gutire wira ndiroka gwika nyumba tondu ni urutirwo yani motivator ngenda gukorwo in business and now I ended up in construction big construction na wakiri na arata o magithie miena-ini yao iguthoma thomeire an economist by profession thomeire haho go KU
KU ya Thika Road and a bit of it thomeire KU ya Kitui. Koguo at some point the Kitui re nida transferire ngiuka KU main campus. Yeah. Wow, asante sana tuthiete wega muno. Uhoro wigie uhuri wa biashara and especially uhoro-ini wigie guthondeka tiles na no kuo thogoro wa tiles na ni mukirutithanagia wira. Ni tuge Muthoni ni ndoka na nie ni nyumba ndiragia kauga most of your clients makoragwo mari mundu uragiaka nyumba yake kana ya commercial na ndirabatara ringi ta roofing. Riu ni mukoragwo na andu murutithanagia wira ukahe advice ukauga icio ngiruta guku na ki. It is very advisable ukorwo wina andu murarutithania ugakorwo is already atairore ni uramenya uyu client wakwa angikorwo ni arenda mirango ri hena handu haria angimiona angikorwo ni arenda hena kuria ingimutuma angikorwo hena ni arenda indo cia roofing handu kuria ingimutuma angikorwo no gira na andu uguo ni getha mugakorania na bado customer agakorwo na customer agiko interest na maundu make mothe ma nyumba ri agakuragia advice agakuria kuria angiruta ni aragain more trust nawe na hena ndigwiciria no age gukugurira. Wow, na ni ya mawira wandikite andu taigana wendi uyu wa kiria wa tiles. Ndina mundu umwe wa wira uria ukoragwo ho kila hindi na ni ngoragwo na mundu uingiraga casually. Riu ucio uingiraga mundu umwe niwe permanent. Koguo no njuge ndina mieke andu eri no mundu umwe ndakoragwo permanent. Ndakoragwo ho every other day. Magaguteithiriria. Magakandithagiriria tondu it's a lot of work. Ndirabatara guteithiririo no na kuoya thimu kuoya orders cia andu na logistics na maundu macio. Riu ndirageria ku imagine kana makuhitukite miaka kana niwe mukuru hari oka ne wakuru gugukira. Reke njuge we are almost the same age. Mati the same age bracket. The same age bracket. Ko na ni yani ni kanini kuongira. My dream is to see young people coming up na nikioda decided at no point diwishira nigandika mundu reke I opted kuhe andu aria anini kanya kauga gwikuria gagu get the exposure tondu no na wewe ni bado ni ura get exposure ni ara interact na andu uguo. That is why I decided to get people aria me na miaka minini kuongira ndigwiciria no nyandike. Mundu mukurakuru. Haya na wigie thaici experience ukoretwo nayo thiini wa uruti wa wira uyu no uge gutire na mieke ya mawira iyo niyo narrative igirikuo na imwe ni reality ni magutire mieke ya mawira we ungiuga atia ingikuria kiurio kiu kire neutral. Uri ngiuga ni ati hena andu ma twa graduate hena andu ma graduate na hena andu ma graduate after ni job market koguo matire marona mawira koguo ndigiuga ati kwina a lot of job opportunities. I think there are opportunities stire nyingi uguo kana stira accommodate andu aria mara graduate. Ugakora maybe kwina job opportunities nyinyi na andu aria me qualified for that specific nige koguo ndigiuga ati kwina mieke mingi ya mawira but hena mieke ya mundu gwikuria eta individual. Mundu no abie wira wake. You don't even have to start with capital. Tonginya ukorwo na mbeca nigetha wambiririe undu because I'm a strong believer of ni ukoragwo there's always a way ni ukona njira. And if you want to do some go ahead and urenda gwika ri there's a way. Tonginya ukorwo na as much as doing na capital there's another way of doing it. And right now no juge with where we are at the moment technology is a few hena social media turu ni ukoraga mundu no abie wira waku. Tonginya no ukorwo na physical shop but wina wira gwaku nyumba but ni ura market online platforms ta TikTok no igile live na wendia that and they are doing good. Nikio droga tere toginya as much as gutire na job opportunities nyingire toginya wikare uguo weterere kwandikwo no ugeragie kaundu it might work. Ni wekaraga muno kuhutia technology na tuona technology uria iroka igecenjagia maundu. When you himbirie technology hari ungiuga technology guteithitie hakinya ni uhoro waku na tiles.
reke njuge technology ni played a very big part in our business. Todo gutire platform tutari na page. Okay. Na in all those platforms shina do shirakinyira na each irakinyira do different ugakora aria me Facebook tio me Instagram aria me TikTok tio me Facebook. Koguo ni urona the audience ika increase aga market base yaku. Koguo hena possibility ya ku make a lot of sales through Facebook na ukoraga atare ure indo ta Facebook ni mana ko advantage ya ads no promo stigakinyira andu maretha maundu ma tairo. Koguo ndingiuga ati technology nituteithĩtie hanene. Okay, asante sana. Ugitwira niki gitumite wetirie huhukanio cigiokaga ukona mundu ni arambiririe kabiacara all of a sudden niona agatitairo ngwendagia ngwenda kwendia micumari agati micumari ngwenda riu thani na ikombe agari njoke nguo-ini agathie carpet kwagaga kwiho we mundu cio agagaga niki agaga na niki we gitumite wage mwagaga ucio reke wambere reke njuge kamuna nyambitie biacara ni ndaritie na andu aigana na me in business na getha advice and na hena mundu hena murata wakwa ajiritiriri wikwambia nduri gutire gucoka na thutha agikorwo ni uraigwa mafiu urenda kwambiria wira wa tairo make sure nduracoka na thutha ukorwo ucio ni undu uria we urenda kuruta and for in the long run na that is what I wanted. Koguo ri no nginya ukorwo decidete wa settle na nguo wa settle na kitchen ya ici nicio ngwendia. Koguo no nginya first of all make a final decision ugeni ici nicio kwendia and then ukorwo wina persistent ukorwo bado wina patient tondu nona nduhinguraga umuthi na rucio kendia. It's a process, it's a journey kamwira ukinyita hari urenda. Koguo ukorwo we very okay with the journey ya gukinya hari urenda ukorwo umenye muti mbegu ndihandagwo umuthi ukagethwo rucio. I mean it's a process and you be okay with that. And no nginya ukorwo wina focus ukorwo you are willing to show up every other day na ukorwo we ni urenda undu uria ureka hote go sustain for long. Haya ndero ngugeithie ni gitau wa Wanjiku ndagitheka arauga say hi to Miss Pat Lily Duta akajira keep up the good work Ngugi ari Bujumbura. Asante sana ngaro hamwe na David Wainaina tambo-ini tuthiete ya rucini rwa umuthi. Brian Ng'ang'a asante sana ndona ni uratwirarira Mash asante. Elizabeth Washera, Michael Karuga and Mugaka asante sana na mundu gwitwa muri na Rumoro reke sapu de dadu maraji dorera na karibuni sana thini wa tafarira Igaguriro ninde na andu maranjira ngugeithie muno rucini rwa umuthi ni ndahingura page ria ndirenda. Dr. Hook arauga ngugeithie muno na huri a biacara othe ari kuria mwena wa Thogoto na kana kuo ni utwaraga tiles. Asante Dr. Hook meneo ni kurakura muno kwina rugongo rwa ruu rwa Ndeia na ni kwarati aragitwirorera. Asante Sami wa keyboard arauga ari mitambo-ini Muthoni ngeithiria agatha iyo no mere ni raruta wira mwega. Asante Carol Peter ino ni fan group yakwa WhatsApp group. I have a WhatsApp group hari arumiriri o Igaguriro na asanteni sana ni kunyitirira ke feed giki kia Igaguriro gacokia ngatho Thuita wa Wangui onake akirimita Mutito ukajira ngeithie Miss Pat na muthenya mwega na njire bururi thayo. Message ni yakinya. Asante sana. Nituthie na mbere no horo wigi waki na makiria sector yaku ni ya tiles ni yo floor nitio tofauti ni gukoragwo na mithemba ingi riu angiko ni floor angiko tiles ni kuri alternative wingi hena alternatives and alternative imwe ni ta bao hena andu maoptite gwikira bao na hena tiles mithemba ingi hena tiles cia plastic
na bado ni kuri na Nilo ya tene no miririkana ile yari ya red ni ndona kirangi gitagwo yes some of the options iria ado magika flooring menacio na hena indo ingi different style laminates SPC hena a lot of options for flooring no riu to focus it na the tiles bit okay sawa na ukirigithania kona tiles niyo ikiri iguru kirathi yani aria tukirigithania ta kirangi kiu tugari tiles nicio ciri iguru ukirigithania na iyo Nilo no to get tiles iguru but bado hena ingi iguru wa tiles hena indo ta bao koraga ni andu aria me high end nio marashikira because they want that outcome ya bao na adomena people believe that bao it's better off which is okay because okomudo arenda gwikira bao ri no wekire and then there's a lot of different options riu ni ria mundu egusetwa nayo haya ni tukihoro wigie riri thogora wa muturire o mukenya wothe ni arakaya muturire wi iguru kaigwa ringi aria mari hotel industry marauga cukari wi iguru aria maraugaga makauga giki ki iguru andu a welding nao magakaya thitima iguru we tukiuga thogora wa mutu na ni that is wi iguru ndwi no kiuge ndukire iguru ni haragwa kiratu gikuhihinyeire reke tuge on an honest bit of it muturire maisha muturire we iguru yes the cost of living hari mwananchi wa kawaida re dugi compare na hau gatene maisha ni marathie makihaibaga na ugakora hari ni irani affect re urakora mundu ina construction ni aba me stop tondu maisha me iguru muno focus na indo ingi and kogo gakora andu amwe ni maraba magatiga construction ni cirathi cinyihite na cianyiha ri iramanisha bado market nayo ri irathi ikuderite kogo gakora muturi maisha makihaisha ri on our side ni ratu affect todo customer base dire customer base ito ni mwananchi wa kawaida na maisha mamuhihinya ri aba gutiga maria namo aga focus na maria very important todo wakari that is a luxury todo definitely yagi akari hena handu araikara kogo koraga ara focus na maria important agatiga magi kogo ugakora mwina witu ri ni to customers frequency ye haya asante sana hari mundu renda kumenya uria tiles chairo cine ro muthi tugikiaririria maundu makigimainie na tiles na haha ni haria mbeu njithi cikiumite ikaruta maguru ngonia ni tondu akigwa ni CEO wa kambuni ya Miss Parts na magikindiraga na tiles na hari mundu ranjira ciko thiine wa ka box ciendagire boxes nwende kumenya ka box kamwe gakoragwo na taciga uguo asante sana mundu gwitwa Angelina reke tuge shikona different packaging ukoraga size ino ri sikirago siganona na bado shikoshi different from company to company ni ukoraga tari ugo kau iyo ya 400 by 400 hena kabuni marapaka 12 hena igi marapaka 10 hena igi marapaka 6 kogo shikorago shi different kulingana na kampuni but most of the companies nyige ukoraga taruta tu ugo tonini re mapaka 17 of it icio ore shira koroshi nene ri no gushia the quantity ugakora iria yenene hanini gukire kaukanini fiore marapaka 12 iria nene marapaka iginya igimugwanja igi 11 ithiaga itiganite depending na uria kaigana haya asante ucio ni Angelina a good friend of mine akiri kuria mwena wa Limuru asanteni sana inyothe murathie na mbere na gutwirorera tugithia na mbere gukundio uhoro thiini wa sector ya waki wa manyumba guku bururi-ini ihoro wigie thitima we ni rakuhutia in one way or another tigo riu haku wabici-ini thitima we ndirakuhutia rahutia riu consumer reke tuge either way ni ratu affect turahũthĩra energy most of the times ukoraga muthenya ni twakitie thitima ni tondu wa ku highlight uria tairo ihana tondu rimwe ni ukoraga showroom ina nduma koguo ri the only way ni wakia indo ta thitima na urakora thaici uria uraguraga gatene ri uria the period irathiaga ri tigwe irathie thaici koguo na ithuĩ reke tuge urakora ni ura income ukira
hau uguo gatene koguo nira ketuge nira tugutia nditugutetie haya urandikania murata wakwa uria niwe CEO nake wa wendia wa mbao kambuni itagwo Sang witagwo Kathi onake ni ruta muno makiria hari wendia wa mbao riu nake na ndai kuria role model ugire ni mamu wanyu wetagira unjire hari mundu gwothe wa sector ya industry construction the fact that they more into sales and marketing nikio urona dire na role model in ugakora role model wakwa ri dirarora sales and dirarora the construction bit of it uyo kugucitie moko gakinyagia hau gakinyagia hau dina murata wakwa he's a respected man etagwo Nyonjoro he owns the Nyonjoro hardware shikoragwo Nyahururu ucio niwe ingiuga agucitie guoko akani introduce kambuni nene tondu ingietwarire de wika ndi kana ni mangia njoire uria gufatie uyu ni mwana uyu ni mundu munini na marora bado makona but niwe wa make the step of kuni introduce kwa kambuni ria njoyagira tairo uguo niguo they build trust with me because they were introduced kuriao and that has been the journey. Riu tukiaria horo wa gukorwo we uri mundu munini ri ubara waku tondu riu mwakiona no kiri na mathaa mara tandikio family how no kiri onayo I'm single. You're single. Ndire na mundu thaici. Onori gwa thaici. Thaici. No ni ukiriona personal time yaku ni ukorwo mathaa mundu agibatara guikiria ubalance agatia ukorwo riwe at the top most position thiini wa Amispat na no ukiri na ihinda riaku wita Jerry. Like jugi at first yari very hard tondu niwonaga most of the time re no ginya wamwe kindu kimwe na most of the time kwa business but ukaririkana ni urahitaji the other bit of it wena rata wena social life koguo no ginya ciothe uci balance na petwo githomo hanini na thaici reke to manage I'm okay nikoraga most of the times hereditary business in maybe they had social life kutake mufira swimming kana yani the social bit of it na igukorwo wetiritie huhukani icio ciothe tariu no uga we single na ndiake gukorwo we single ni wega kana ni uru no ugakora peer pressure ndirahota gugukinyira maybe to the negativity towards the negativity ira ko thini wa society niki kiu uri nakio gigukinyitie hau reke juge mostly ni passion na determination na kwenda kiria ndirenda I'm very straightforward na agikohe na kindu ndirai mostly ngoragwo ngifocus na kio koguo ndukoraga ati ndi haho kurugaruga ndirugaruga yani I'm very passionate about what I'm doing na tondu wa kwenda uria njikaga kwenda kiria njikaga ri ga withstand kioneki in years to come. True. In years to come, I want to be direda gukoro among women in business and leadership. Direda goro adware models main business, both in business and in leadership. That is where I want to get. And I also want to grow, at least grow in a better position. This is our showroom ti digwate nene nyowo, but grow yani tukuro in a better position. Ne kuri mahinda gukoragwo up and down biashara-ini hari wendia ukona season imwe ni murendia tiles igene yathie thi guthiaga atia ni gukoragwo uguo and most of the time so in any business ikoragwo in any business ni ukona highs and lows ukora kwina rimwe uredia muno uredia kana kwina murufio akoro wina better koguo ri no kulan ku understand that biashara gukoragwo uguo na uka understand uguo ati gukoragwo hena time kwendia na
nadia no ukamenya ati hindi iria ukava hindi iria utane bro wisana uria kila muthenya uroka. Hoya asanti ngukuhe kanya waririe andu aria mari thiini wa biashara mundu urenda kwambiriria ringi akona ndari ndio kuri andu matatua matua na ihenya no kone na mbeca na hiria agakorwo agitua matua mbeca icio ni arahuthirire na njira ngi aria nao maraigwa makuite ngoro na makaigwa ta mangihinga biashara icio na oho kiaririe young generation. Karibu. Thank you. Wambere reke njuge agikorwo ni ukoragwo very passionate about business ni ukora hena mundu we maundu ma biashara dendete na hena mundu wendete maundu koguo ngwaririo uria wendete maundu ma biashara tari ni change the mindset. Reke njuge gutikona biashara ikoragwo very easy and it's always a journey nigetha ukinye hari urenda. It's a process nite isio nigetha ukinye hari urenda. Biashara-ini you're not there to give up and you're there to chase your dreams and goals to do hena kidu urenda ku achieve. Koguo make decision ukoro we very sure like oni wodireda na da settle no ni ojireria gufuata. Na as much as there is no capital, there is always a way. You can always figure out and there's always a way. I called when a limited capital hena you can start small. You can even start by marketing another person toginya ati wabiririe na wira waku ado ulan umenye the dynamic ukoro kiedia hau upate commission maudu tamashi yoko and with no time wikore hari urenda na wabiririe biashara yako. Dero ngugejie ni Elizabeth wa Shera arauga say hi to Miss Pat, keep up work. Murari gudirerwo oya kanya na nigetha gitwire kuri ari ngi mukwa. Thegio mwiroreri. Tukoragwo twi located kandu hetagwo Kamakis bypass kwa nyama na tukoragwo twi along Eastern bypass hau niho ire na niho turi na ugienda gutukinyira twina platforms ugigira kundu ta Facebook, Instagram na TikTok na Twitter ni ugutuona Spart Tiles and Ceramics twendagia tairo na cioro cia mithemba yothe na cioro ni mwendagia na cioro ni twendagia cioro na tairo. Koguo ugikorwo wina project irafatara either cioro kana tiles you're very welcome. These parts should number 1 tiles supermarkets. Our main focus ni quality tiles na customer itu magicagura kindu ri space yao igakorwo transformed into elegance. That is our mission, transforming your spaces into elegance. Yeah, koguo twendagia indo njega, indo thaka, indo very very unique in the market na yeah, you should try our tiles. Niguo haya heana namba ya thimu hari mwiroreri urenda gukorwa gigukinyira kanya ni gakuheane namba yaku ya thimu na nigetha mundu ucio wina ciuria mundu wothe ungienda gugukinyira akorwa gigukinyira. Namba itu iria ungituona nayo ni 0743 519 216. Iyo ni namba ugitu text auto WhatsApp auto call ni ugutuona kana auto visit handle shito Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Asante sana. Thank you muno ni kunyitanira hamwe nawe na ya 0743 519 216 Miss Pat. Thank you muno ni kunyitanira hamwe nawe ni jono tugwethana ndaigwa kinya kwina cioro twagakirwa cioro ni iri kukurika mwako kariko uri athi hena twathi hena cia guikarira hena nene hena elegant hena cia cia commodity kila mundu na kuri ugithomera ngatheti na kuri ugithomera ngatheti cia commodity kila mundu. Asante sana. Ungiuga ati tukirikia horo wigi maandamano maria makoretwo kuwita muhuri wa biashara ure ngiuga ni ati di support maandamano because it's affecting us
ukoraga hindi iria kwina maandamano muthenya ucio biashara gutikoragwo because ukoraga clients aingi ni maretigira ngari ciao no cihurwo onao enyewe no mekore kiosi-ini iyo koguo ukoraga ni cira disrupt a lot of processes cia biashara na dingi ma dismiss juge ati they're fighting for something kiria marafaitire no they can fight in other ways no ti cause chaos tondu ma cause chaos mai ukoraga ni mweni kuraiyo mabiashara-ini wakora ni marafuja which is not very healthy. It's not good for business na the chaos is not good for business na ikoro hena kindu marageria gutetera ri they can find other means no ti maandamano koguo digi support maandamano na ingirado they find peaceful ways cia gusolve maundu maria marathi na mbere to ginya uka disrupt maisha ma mundu ma o muthenya haya thank you muno twakena kutanira hamwe nawe asante sana we wish you well no tugwethana na Ngai akurathime ni ndire no ndingiongerera hau niho tugwikirira gaturumo tabarira ya Igaguriro citigaritie ndagika 2 cihande thaa 4 mathaa maria ithuĩ tukoragwo tukiumagara nigetha tugacemania muthenya wa rucio akire muthenya wa Wednesday tukihokaga Ngai ithuĩ bũrũri witũ ta wa Kenya turi endi thayo no haria hothe uri we niwe ungikorwo wi mwambĩrĩria wa kuhunjia thayo reke tuhĩmbanirie tunyite thayo turirikane bũrũri ũyũ kuria turutĩte na no tuuthukie na muthenya umwe tu koguo tuhunjie thayo na toguo Miss Pat auga thayo nikio kindu kiria turabatara hari mundu wothe umagaraga ukamatha uhoyaga Ngai uinukie kiria waumagara guthii kumatha koguo maya na imathiro citu kiria gingituma tuko tugikinyaniria maundu maya no tukorirwo na thayo Ngai atuteithia tuiguire tha na ndimwendithirie muthenya mwega tabarira ya Igaguriro tukirikiria hau ni ngetwa Muthoni wa Wambugu Nyarari na ni ngatho muno makiria kuri we mwiroreri witoro hamwe na ahaririria othe atabarira ino. God bless you, see you tomorrow been on a Wednesday. Ngai wa moyo atuhe thayo na atumenyerere. Bye bye.